A cloud of mystery and tension hangs over the Nathuram Para area under Poangbari Block as housewife Monmala Tripura has remained missing for 3 consecutive days. Dissatisfied with the progress of the local police, the victim's family saw the intervention of the South Tripura District Superintendent of Police on Wednesday. Monmala, originally from Kailash Nagar in Rishyamukh, was married to Khorang Tripura of Nathuram Para 7 years ago. The couple has 2 young children. According to family members, the incident happened on Friday 1st. Since Monmala has been missing for 3 days, dissatisfied with the progress of the local police, the victim's family saw the intervention of South Tripura District Superintendent of Police on Wednesday. Oni kai borka bang chago boksung thangga ro thangai basene sungka base chaba jota lain thamani jota maya lajiya de lakha laya saya inu waisa sago basai bokhang rani thanja waisa sago kam khayu waisa sago rang khojai sago oni kai botai chakarbu chala de lai thaka arbo ai chago ulta pulta yei chuani koksi dekhe po ki chana te gro faji thudi thukya hamja ka o puri mabo biro kaisa sago aro chala lagai thangka po burubu company rong na poza lagai arbo himba laya po aro thudi thukya phasja gadi thukya na koto soloi thukya akhibo sago bo o biro kaisa thudi thangkai bo basa telengya tani basa telengya bo ai kyang bo na prosna sungka bo thudi thukya hamja hungka anu ta kaisika nunglai sago chala lai thangane bo ta kai thui hini ang arbo sungka bo no এই চিন্তা কথা তো কিছা গাড়ি রাখে দিনদি সারো নয় আন কইছু কি নাম তোমার মনমালা আনি পিতিমালা ত্রিপুরা আনি আর তোমার যে হারাই গেছে ওর নাম মনমালা ত্রিপুরা ওর স্বামীর নাম কি ত্রিপুরা কোন জায়গা বাড়ি নাথুরাম পাড়া শ্রীনগর Pure report, Chini Khorang.